Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa sidalazi yambingelela nongekeye. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lenikhuluma naye, ngilaphaya KZN ePietermaritzburg, ngokusebenza ngilaphaya eMaqonqo. Okay, namhlanje kike ngathi ke ake ngizokhuluma nani mayelana nokuthi enene liyini lathi. Sesokhuluma nje ngokukhanyisa kwezibani. Sikhanyisela abantu abangasekho noma ngithi ukusizokhuluma ngokwenza iladi senzele abantu abangasekho, nokuthi ke ebese nicacisele ukuthi liyini ilathi, nokuthi futhi lisuke mengabe kuthiwa liyenziwa lisuke lenziwela ini. Okokuqala ke nje la ngabe ngizothanda ukuthi esiqale khona ukuthi enene liyini ilathi. Ilathi ilapho suke senzela khona abantu abadala noma idlozi abantu abangasekho. Sithi ke sibakhanyisela izibani ukuthola ukuthi siye emsamo siyobeka izibani sizikhulekele sizikhanyise, ebese sibapha ukudla uthola ukuthi mhlambe senza itiye sibeke emsamo, sibeke obhatata, sibeke amadumbe, sibeke yonke into ewukudla ngenhloso yokuthi enene sisuke sifuna ukupha abantu abadala ngaleso sikhathi. Ngithi yabo, so mangabe ngisho njalo ngithi mina ilathi iloko inhloso yokwenza leko kusuke ukuthi sike sicela noma sinxusa ukuthi enene laba abantu abangasekho bakwazi ukuthi size sithina siyabakhumbula ukuze nabo bezokwazi ukuthi nathi basikhumbule. Masibakhanyisela amakhandlela sisuke sithi noma sicela ukuthi enene lapho bekhona ke namhlanje sithi siyacela ukuthi noma ngabe khona ubumnyama la bekhona sicela ukuthi kodwa ke nabo bese khanya masekhanyile kubona nabo bakhanyiseleka bese nathi besikhumbula bekwazi ukuthi enene bezosikhanyisela. Iyona nhloso iyona leyo eyenza ukuthi bese kuba khona lento ekuthiwa light noma sithi sikhanyisa ibani ngenhloso ukuthi sifuna ukukhuluma nedlozi ukuze nalo lizokwazi ukuthi lisenzele okuthize. Kodwa ukuze lisenzele okuthize nathi suke kukhona esikuvezayo ukubona ukuthi nakho esinakho okungangamandla ethu. Akithi yabona sibanika ukudla ukuthi nina idlani njengoba nidla ke nina niyabazi abantu enidla nabo ilona loyo uzobiza laba abantu adla nabo ukuthi nikwazi ukuthi bakwazi ukuthi basondele bezodla lekhaya. So nje okunye engifuna ukucacisa ke kakhulu ukuthi enene kubalekile ukukhanyisela abantu abangasekho ilathi, ikakhulukazi futhi kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi awukhona umuntu ukuthola ukuthi akakwazi ukuthi alenze ilathi ekhaya, kodwa ukuthola ukuthi omunye uyakwazi kodwa ubuye usuke uthola ukuthi uyahamba uyokwenza ilathi ebese uhambile athi uyolenzela entabeni. Ukwenzela kwakho ilathi uthola ukuthi uyobeka ibani entabeni lapha ube ukudla entabeni lapha mawuthanda wenze nesithebe khona lapha entabeni kuyasiza kakhulu kangani ngoba ukuthola ukuthi emndenini khona labantu laba abahamba kukhona amacala ababekade benawo noma ababekade bewenzile ngendlela yokuthi ababebesakwazanga ukuthi babuyele emakhaya, abanye uthola ukuthi bafele empini. So wena ngesikhathi uhamba entabeni wena uyomemeza idlozi uyomemeza ithongo kusondela wonke lawa abantu. Nikhumbule ukuthi la ndawo indaba isentabeni abasondela abantu abangalunganga ngesikhathi umosha isibhebo. Mengabushisa nje entabeni ubiza abantu abadala abasondeli abantu abangalungile. So wena ngesikhathi ke usuwenza iladi wenza ukudla ukhanyisa ibani besondela labantu usukhumbula nalabantu okuthema kufaka abantu abadala ekhaya bona bangakwazi ukusondela ekhaya bangakwazi ukungena ngenxa yamacala amadala. Sibuye sikhumbule ukuthi umndeni nomndeni unomlando wakhona ngoba ukuthola ukuthi wena umlando wasekhaya noma ngabe uyakwazi kodwa uthola ukuthi awuwazi wonke umsuka wawemumva. Akithi yabona kanti noma ngabe usuye entabeni ke manje usuyokwenzela ilathi ususiza nabantu wena okade ungabazi kodwa manje sibethola ukusizakala wena mengabe uyomemeza entabeni uthi nasi isithebe uthi bakhanyisele ibani ukuthi indlela zingicela masikhanye kukhanyelani khona ubanikeza ukudla uthi nako ukudla wozane nizodla lithuka nedlozi kade lagcina ukudla ebese libuka nalo ngamanye amehlo ukuthi awulo mntwana wazi ukwenza into engaka nathi kanti khona umuntu okwazi ukuthi thina asikhumbule.
Angizabo ilapho ke nawe futhi idlozi osuke sekuqala khona ke manje futhi nalo selikwazi ukuthi nalo likukhumbule ngoba yini nawe ukwazile ubakhanyisela bekuye khona ukwazile futhi nabo ukuthi ubakhumbule ubanikeze ukudla. So nabo ngingakugqugquzela kakhulu ukuthi kuhle futhi ukuhamba uyokwenza ilathi lasentabeni noma uyokhanyisa izibani zasentabeni ukhumbule sonke isidalwa esixhumene nawe ngokwegazi. Uphinde futhi engingasho futhi ngisho kuhle futhi kakhulu ukuhamba nje uyokwenza ilathi ulenzele emfuleni ave kuhle futhi naloko futhi kuyasiza bakithi kusiza ngalendlela esimanga ukuyokwenzela ilathi kuleya ndawo ngoba futhi nakuyena futhi leya ndawo futhi masikhuluma iqiniso akusondeli futhi abantu abangalunganga mengabe umemeza idlozi nanokuthi ke futhi mengabe uthinta into enjenganaleyo enjengane lathi ukhanyisa izibani ngesikhathi ushisa impepho yakho lapha ya ukhuluma babiza bonke kubalulekile ukuthi mengabe ubamemeza bese phela ungakhohlwa ukuthi ucela ukumemeza labo abethanda into ezinhle uzomemeza bona ukuthi abasondele senzelani lapho ukuthi kungasondeli laba ababethanda ukona into zabantu angithi yabona sicela kusondela abethanda into ezinhle sicela kusondela abasekhanyeni abasebumnyameni bangasondeli ngoba phela abantu into yakho bazozona kubumnyama ebese bezokubhedisela izinto zakho enye yezinto futhi lezo othi mengabe ukhanyisa izibani noma wenza ilathi ekufunakala uziqaphele ekukhulumeni kwakho ukuze zingezobhedisa izinto zakho ilathi ukukhanyisa izibani bakithi kubaluleke ngendlela eyisimanga. Uphinde futhi ungagcini ke lapho okunye kubalekile ukuthola ukuthi umuntu ke unomntwana osadlula emhlabeni kubalekile ukuthi uzame ngazo zonke indlela ukuthi umntwana naye uwazi ukuthi umkhanyisele izibani kwayena uphinde futhi umntwana umenzele ukudla umntwana angahambi ese umazulane ngoba lo ugcina sekudonsela amanzi ona ngomsebenzi bese ukudonsela izinto ezizinkinga wena isidingo singekho ngezinto ungakwazi ukuthi wena usheshe enene uzilawule. Angithi yabona ukukhanyisela umntwana izibani umgqokise umqambe igama uthi nakho la sithi wozudle wenzeni nayo ingane ikwazi ukuthi ihlangane nezinye izingane. Kodwa nje namhlanje bengifuna ukugqugquzela kakhulu ukuthi abantu bacacisele ukuthi liyini ilathi futhi inhloso yokwenza ilathi kusuke kuyini. Angithi yabona angisho ukuthi mhlambe umuntu owenza ilathi olenzele ekhaya kuphela ongakazi azakwenzela emfuleni ongakazi azalenzele entabeni okushuthi yena sekukhona la ishaye khona noma sekona la enza iphutha khona cha naloko kuhle as long kodwa uzokwenza lokho wazi ukuthi abantu abakwembethe noma ithonge kwembethe uyalenzela lo yonto. Okunye ke futhi engathanda futhi ukuthi ngicacise akusho ukuthi izibani zikhanyiswa umuntu oyisangoma akusho ukuthi izibani zikhanyiswa umuntu omthandazo osebenza ngabantu noma osekuvelile ukuthi unedlozi ekugcineni ufuna ngese sikubalekela ukuthi umuntu nomuntu noma ngabe imuphi unabantu abadala unabantu bakube suke ehamba nabo. So wena uwenzile lathi wenzela labantu abakukhulisile sonke lesikhathi uphile emhlabeni labantu basemsamkini ngesikhathi ubenze nabo ubapha amandla ukuthi nawe bakwazi ukuthi bakwenzele izinto awukwazi ukuthi umuntu ungahlala ucela nje uyacela kodwa wena akukho kuhle wena obenzela bokona. Angithi yabona ngo5 rand laba kunikeza wena bekunikeza u5 rand thatha u2 rand ukhumbule idlozi lakho ilalibona khona ukuthi hayibo simnikeza u5 rand ngo2 rand usekwazi ukuthi akhumbule thina to okay ake semnikeze u10 rand ngobani uyakwazi ukusikhumbula idlozi likunika okuncane lifuna ukubona ukuthi uzokwazi ukukhumbula likunikeze okuncane wena uthathe konke lokuncane uzisebenzisele wena kuthi kusuka lokuncane bese kuyaphela kuyashabalala bese uthini emva lokuthi mina nginebhadi mina ngithola okuncane nami ngithola itoho engisuke ngitholile mina ngisebenza u6 months bese kuphela kanjalo ngisebenza u2 months bese kanti idlozi liyakubuka lifuna ukubona ukuthi asimnikeze itoho njengoba sesimnikeze itoho uzosikhumbula ngeniqala thina kona phela itoho lakho ezokuqhubeka wena bese uyakhohlwa abantu abadala khohlwela abantu abakunikeza umsebenzi asimusa ukukhohlwa abantu abasuke besinika isinkwa noma ngabe sincane kangakanani noma ngabe sincane kangakanani isinkwa abakunike sona musu ukuseya jabulela kona lokho kodwa kulolo shelena suke bekunikeze wona uthi okay ngicela ukafula phakathi lapha esengiyakhumbula noma phela ungezobakhumbula amasonto onke noma ungezobakhumbula inyanga zonke kodwa enza sure ukuthi abantu abadala bakhanyisele abantu ilathi libalekile livula izinto eziningi
ndikuvulela izinto eziningi lokho okuncane usukunawo ngalesikhathi ukuze kungezophela bagqugquzele bapha amandla batshela ukuthi enene nakho ngibonile ukuthi seningiphuka ukuthi ngicela kwande hayi ngoba ngibonga ukuthi sengithi sengiyabonga sekwanele kodwa ngithi lokho seninginikeze wona ngithi ngicela kuqhubeke phambili angeke futhi lokho eninginike kona ngoba ngikweya nabo futhi kodwa ngithi aqhubeke ucela khona la elathini la ucela khona la ebanini zakhe emva kuba usubakhanyisela ibani wakhuluma nabo babiza wathi abeze bezodla bese emva lokho nawe usuthola ithuba lokuthi uceleke ukhulume nabo izinto ozifisayo empilweni yakho uma umuntu ojwayele ukwenza ilathi uma umuntu ojwayele ukukhanyisa ibani ayivamisile izinto zakho ukuthi zishone ngalapha shone ngala yini ngobani abantu abadala nobahlale bevule kamehlo ngoba uhlale bakhanyisela ngaso sonke isikhathi nabo noma ngabe khona abaseyinkingeni ngoba phela ngesike sikubalekela ukuthi uthola ukuthi ukhanyisile athi wena noma wenza amala athi kanti khona abanye babo abaseyinkingeni kodwa ezinkingeni asuke bekuzona wena mohlale ubakhanyisela ubakhumbula ngaso sonke isikhathi bahlale beqhukulusha ngaso sonke isikhathi bezama ukuthi ayiba simvikeleni lapha ngoba phela manje makuhamba lo muntu thina khona singeze zokuthola idlozi lapho likwazi nokukuvikela einkingeni kuba liyazi ukuthi mangabe lingakuvikeli wena ulimala lona khona la ngezojabula khona bese lenza sure ukuthi ngeke usibanibana akwazi ukungabi nawo ukuthi usibanibana asikwazi ukungamvikeli lapha yana ngoba manje inkulu thina izinto asenzela zona masimphile okuthize masimphile u2 uyakwazi ukuthatha u50 cent thina ebese esipha ukudla esikhanyisela ibani so nje lokho namhlanje kade ngithi engayenza umgqugquzela kulona ngiphinde futhi ngichazele ukuthi mangabe umuntu zijwayeze ukuthi ukhanyisa ibani ukhanyisela abantu abakuphethe zijwayeze ukuthi wenze isithebe wenzele abantu abakuphethe wenze ilathi noma ngabe uncane kangakanani kungakuncane kwena ukubekile emsamo kodwa kubantu abakuphethe noma edlozi nolibizile kukhulu ukubona futhi wena kunokhiyo abazokwazi ukuthi bona bavuleke ngokuthi wena uwazile ukuthi wakhanyisa izinto eziwenza wakhanyisa ilathi wakhanyisa ibani wabaphukudla khona la sokuvaleke khona kuzokwazi ukuthi kuvuleke khona so nje namhlanje ngizothanda ukuthi inkosi yami ngiphinde futhi ebese ngima lapho nje kodwa nje ngiyacela bandla bakithi abantu abakhanyisela abantu babo amalathi bakhanyisela abantu babo ibani baphisteba amathongo abo ukuze izinto zakho ezinye zizokwazi ukuthi kene ziqhubeke njalo ebese zishona phambili so ngizothanda ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni subscribe niphinde futhi ni like kwanamhlanje ngizocela ukuthi ebese ngima lapho Thokozani.